Samla Daniel Damlong National Marga Riboy District Ulawan Rapuram Yaka Jilla Meghalaya Daka Bayok ban Khur takma ksiar naka lympung National MMA Championship Arjar Arpuar kabal penlong daka All India Mixed Martial Arts Association nadu ka laipo tarik unai lur hadu ar tarik Risau Arjar Arpuar ha Hyderabad Telangana. Uni usamla ulalong way na kirang yakura ka jilla ulam mikmat napok kaslam ground and pound MMA gym Riboy District. Hakate ka lempong yakura mixed martial arts lapoy banya syembenta hadu kumban rus pa angot kirang bat kitay yakura MMA hakikir dan baper. Daniel Damlong ula yok ban Khur ka takma ksiar haka kerdan light heavyweight division hadin baula laban penlim no yo Vikas Yadav napok ka jilla Orissa. Kumshibanta ban ay mensim shushu ka KSU North Kasils District bat ka KSU Nongpo Circle menta ka Henry Trek Risau Arjar Arpuar kilapen ko buram yaute urang yakura bat kumju ru yauba Kores Marwen ubri coach jong ka ground and pound gym Riboy District. Song sa marngar nga sedang lekai mixed martial arts nadu snem arajar kanyo bentar ngadang lekai ala snem kai mentang sing mentah Hyderabad ngala yuk gold medal dari kasih jungi igon bun kahai samla don ya kasap mentang ko pero pada yang ke isu ko ai insem na kapor me kasar na kapor kadang kat di tangini kitin fishmo nilai lam hamtam naga ground on pound MMA ini nilai lam kumba reungut fighter ki kentup ki amateur kemut ki bedang sedang fight ki don sangut ki amateur fighter but angut ki pro fighter ki kentup yo carry rumnong madu Daniel Damlong carry rumnong la remno haga semi final batu Daniel Damlong la job haga final la yo gold medal but kadita